Inače, crkva Svete Trojice najverovatnije nikad nije bila oslikavana, tako da kada su vršili arheološka istraživanja, ni u jednom fragmentu nije nađeno da je bilo nekakvih fresaka, da kažem. Tako da su to, dosta utiče na to, samo freskopisanje jedne crkve u stvari dosta govori o crkvi, kada u crkvi ima fresaka i mozaika, tako da je ova crkva najverovatnije nikada nije bila freskopisana.